Somela hambe manje. Okay. Sharp. La sharp. So ngizakubona so uhamba kathi santi. Yeah, sengihamba vele ubona sengigezile sokuyindlela manje. Okay. Hayibo 20 rand. Athi imali yakho imali mfethu. 500 andizovumelana 500. 500 tonight. 500 for night. Yes. Ayizolo bani. Sivumelane 500 rand. Yes. Sivumelane 500 rand. Yes. Wa hayi Uber ithe imalini? I-Uber yayo yini? Ngithi mana phela ngilanisele kuhle. Uber imalini? 300. Umuntu ubhuthe 350. Yeah. Fanele bushethe wathi 300 rand. Yeah. Wafika ngalo wafika wathenga amasavana 100 rand. Wasala malini? Mana wathenga amasavana 100 wasala malini? Wasala 100. Wafika wasala 100 rand. Wafika lapha wafika wathenga lokuzeni wathenga wathenga ipizza lapha ipizza 8 rand wasala malini? 20 rand. I-change yakho yena le. I-change yakho yena le. So imebe Angeke ngahaya iUber mina antona ngiwathi usize emsebenzini. Mina ngikunike umsebenzi wena wahaya iUber. So kumele ufunde ukuspenda careful. I-change yakho yena le. yo. Ngakhula nzima ngingananzwa ngidubeka njengomntana enyoka ukukhulungela abazali njengomntaka fudu kuyafutha abafowethu ngakhula nzima ngabambelela ngangathalaze emva yayimazombe zombi indlela yami ngavuka ngakhasa ngagaqa ngawa ngavuka ngahamba manje sengigijima ngatotoba ngawa ngivuka ngidinwa ngiphumula ngaze ngafika ngaqansa ngehla ngenyuka ngakhubeka ngawa ngavuka ngaze ngafika okukhule empilweni akusisisusa kodwa isiphetho I have arrived ndasika lino ndashika iyo zino sengifikile nifikile kutsho mina obhethwa kodwa ukujabhathwa kwandaka salimangula lenkaku umthima qhamu umzansi umhloko othandwa inkosi phansi elipane sitolamba zedandanda kulapha emphuma khona mina